Nyenda kusima Ruhanga omukashesho omu okugaruka tukareba izooba erindi tahabwa amaani gaitu konka tumanya ngu nabwa Ruhanga. Tumanya ngu Ruhanga niwe yatuhangire kandi niwe arikumanya ebirutufaho byona. Mwe twenda kumusiima omukashesho omu. Yenda kusima TV West okunyeta munyenga mbe n'abantu be mbahumurizo omukashesho omu bakuza kutandika izooba erindi. Izina ni banyeta Reverend Peace Magundu owahumwire kandi nyenda kusima Ruhanga okureba ngu naguma nanyeta kuja kukora omurimo gwe nangwa n'obu nahumwire bwona puranasima izina lya Mukama. Mwenu omukashesho omu Mukama ekigambo kyata mutima gwanje ngu ngambe n'abantu be kiri omu Yeremiya eshura yo kubanza n'okutandikira aharunyiri rwayo orwa 4. Ebi n'ebigambo bya Yeremiya mwene Hirukiya ow'omunyamurwa abere batwire Anatosho omu shaza lya Benyamini. Mwenu Mukama akamutumaho ekigambo aza kiri omu shura ejo yo kubanza orunyiri rwa 4. Ekigambo kya Mukama ngu kikamwejo nikigira kiti kunabye kuhangire mu nda ya nyoko nkakumanya nakweza utakazirwe nakutaho kubana biw'amahanga nanye niko kugira nti ayibambe Mukama Ruhanga reba tindi kumanya kugamba abo kubankira muto konka Mukama yagira ati eka kugira otindi muto abo kuba abo ndi kutumaho bona nibo rizamu kandi kindi kuragira cyona nico origuma nogamba utari batina abo kuba ndi hamwe niwe kukujona niko Mukama rugamba nagira ati ebi n'ebigambo ebi Mukama yatumira hari Yeremiya kandi Yeremiya Bible tujangwa akamumanya akiri mu nda ya nyina kandi Ruhanga harukwa kutebekanisiza akana amanya ngu Yeremiya ni waragamba icyo kigambo abantu baketegereza. So Yeremiya kwasa yagira ngu wakira umuto nito wundi Mukama kwa kututuma tugira ngo turi kubasa namwenu kubaze ngo niwe rukisha kuzo mu TV West nagira tuhona ninye bashemereye kuba ni barunda ukuzabwambe ikigambo cya Ruhanga nanye naenda kwasa konka Mukama yanye muse yagira ati iroko gende ebigambe byo kuzagamba niye ndi kuzakutuma mwene akamutuma kandi kuyamutumire taramutumire konka akamuha encouragement ya muhamani ya mugambira ibigambo byo kumuhumuriza atuhumure utari batina abantu abandi kutumamo atabo kuba ndi hamwe niwe kandi ndi hamwe niwe kujona abo kuba omurimo gwabe namutuma kukagura omurimo gwabire go kugambira abantu ababire bine imitima igangire ninjira cyo cyabikitinise Yeremiya aza yagira ati bwanyima yago kuyamazire abo kakamangwa ngwatina runyiri rwamwe rajya bwanyima Mukama yagorora umukono gwe yakora iminwe yangira ati reba nate bigambo byanje mu kanwa kawe kandi okumanyirizo ukomanye kwerizo nakutaho kutegeka amahanga nensi zabagabi kurandura no kushenya nebindi kandi kigambe iki cheberagiro eshatu nemu gwa 8 Mukama na bigambe byo nimpura nibinshemeza kugira ngo Mukama omuturi ukora byona ni wari kutwebembera kandi naturaganisa ati ndi bahemukaho kandi tindi basigaho ebigambe byo nebigambo birungi abo kuba Mukama naturaganisa ngutari tusiga kandi tari temukaho kandi akatakuza kuhemukaho Yeremiya n'ekyamazima Yeremiya akavuga n'ebintu bigumire konka Mukama kaguma nawe
nubwo abantu babiri n'imitima igangire konka mukama ibigambo byamugambira ati byaguma ndi hamwe niwe taramusigireho ibigambo byo nibinkira kunshemeza munonga ukugira ngo umukama tari tusigaho kandi tari tuyemukaho ibigambo birungi munonga yenda kusimarango mwizoberi okuba hamiza imwe abahurikize TV ngo mukama tari tusigaho kandi tari tuyemukaho mukama witu asimwe mwene katishabe mukama arahanga tata ruhanga umwana ruhanga umunyu rukwera we barabwe bigambo byawe ebyo kutuhumuriza omukasheshomu mukama we bari kugumana na Yeremiya nubwo arabe yabutungire ebintu bigumire akatunga challenges murumogo gwa muherize konka kaguma nagamba kandi konka ni manyangu wagumaniwe nomuhumuriza nogenda nawe nityo mukama niko tukwena ngo tuhumurize izoberi emitwe azakora ugumenitwe kandi mukama ugumenitwe utakatuyeho moyo wawe rukwera izina ryawe rihimbisibwe Yesu Kristo mukama witu amina.